Kardo ini tolong coba pondo jo arleng kesar mate itum karbianglong dengan tan karbianglong ra ta julong ko kandura borboha pute cetan no aben ke kere tada tenang do kasi pinilang ni ben distong ke itu makopai lo ben dialang ni ben cetong manten da ningarop ti kasi ke cengsi bang galang ni han karji bang galang liam amena bang rarang no cetan tanang limian bang gosongnya kania inti aku ke pasir thang bang ke buhai inti buhai inti nang lirong bang ke borboha han siarong tenang li arta ke non Soksi kia berhini 92 arta dolo kasi kado ya nara pana na jutun thak pinili kecengsia lang lihan karjuji kandura borboha ke asamang bong mate laitun asamang bong nongau district mane hujai lah hujai district bong ke si tribal belen block hala so tribal belen block ke komat ahot si labang sona ngaci song pilo pen komat mas sinangaja pon lo pen komat ahot pen si koson pen si raso ke pacun lo arap panang li ke tini tan potek lo jadi la solam ke tan papling ke sita kupi segi puilu mahal soke ni diga alinge cekta kali amat hala ke klaim tu malau mampan pansilang tu nong sita ni ta pu monon hil kan oi dhon hil buka ju hor pin ran muntor mat hala suro bangke tenang anang cepat tu pangcing bangke muniram kathar bor bange ha da kere cai burung ada teron hori teron hala jigene la hoelam nang than lo je asal som pulu di sore pilo jamat muniram kathar la pengi habe kong be romong kathar tu mabang he hala tu ke ison singbai le ai hori teron gani je kam ke alam ga pok lo amat la tum je te komal ge japon pok hala sura bang ko pai ge me la jai kathar sara bang ke nonga jilar poi ko dalong kidang secretary secretary la so masih alang li long si moniam kathar na bikong bi rompong kathar tu dak si dang lu joram hangkat tu joram rompi tu lah itu mana tu dun lo masih ada si alang long si kita me amala non jai kathar sara bang ke isuri pilo konang tun cingrum nom juga nom cengbai no kita kam angki di negara tu amadla jai kathar sara pin kata alam te amat ada borba kandura sola muniram kathar rombong kathar joram na bila huya tu mata semua masih hala jai kathar itu sematilah tribal block wa ka bang pichu tekang de alam se pacun tekang lo ama ni claim tu long ni sita me he je alang ni claim tekang lam de ni jongjung ma hinta aku mo bahkan dura ke ni kama tha azat an pen ta ni ta ni asa te ma alang ni pani juru la penge akai an ke manga son anda aku ka pacun ti dia kan ngali pen ta jumi ni long ri la pen kirim tera ma an pen aku arna pansi aku ni chotong na ka pacun ti siang nang lo pen silang nang arjulong nang tum la Ujai district arlo Ujai long man lo hada isi karbi hostel kipi karbi cuma isi hostel ki malong le kipi hala solong le jai kathar ke dosi pikan ma komat si pikan ma solong le digi hala sura bangke jo phanda pandini inde la sura bangke klem boy to bangke la sura bangke la jai katharan ba ko jai kathar ko si ili ke klem kiting dulong kali sita kalau aku bang nangathan amat aci juga ahok pada tu masih nangathan masih proyek lo jari kathar si kan kita lo ciri thomar aku ni mata dolang masolong dolang nanti nang itum alam li pena kerap penang long lo di non kedam tangan lo kedam tang ana bang juga bang ke politiknya ada tuh yang benci ini isu na bang sita lah blok pendang lo la pen ke jongjung e ot idur meben la pen abang de e pare muji meben isu hemberem hak ke lo son siga chepe ni nahi ko bang ke la jai kathar wo an manang che padu lo son bang ke kita lah no saru 92 years al 92 years al
son man juga bilang di la penda karbiang long ke son si kaning gitu je ai ka thar ke karbia ke pan contribution ave kusi karbiang long asia ni yang tani ge dalam ni nang tuhan contribution ang ti manang pipe ba kulo isia dan ke di contribution na dan ke di tribal bell and block ai isia dan ke di Warbahan gitu akar bisa disiapkan gitu jadi. Halapan kini son. Dia harus son pun jika lah jaya kan harus ada andu ke. Ini jong amunnya dah kai diklaim dah kan. Apakah kini jilar puri hot kalau tak kini muka sosial lo. Chief Secretary lo. Lapan bangke deputy komisioner an retired. Yang no wipin ke retire dan retire dia pernah kita tamai kan yang ngom dah mangta kupusi lah autonomous council ke kosong si kasulai ni kosong si kupusi jok no wiki dia tu mana cetong lo mana ni kasi tamai kosong si naksa ahok dah ahok no kan yang ngom bang autonomous council bangke puan kopai ni tisar tu kiri ni bikin long lo sisa autonomous council tu bang central government itu tinggi long ribbon long lina apa cerai apa? Long ribbon apa cerai apa? Pula subang ni di sini ko 1956 tahun consider sadhin Bharaton nutun humikan pula polikan. Lapen abangke raso honggo kota putar ni ko. Lapen 1956 tahun abangke Usep Bubening la Indian bangsi. Lapen ke raso putih Rajendra pen lapen dilemi he. Dah betul cing baik si kene Durgapur Engineering College nanti rural iron industry panda ko dito. Sita area bange autonomous council ke dito. Tuan si chini so sita under section point ni chini ni. Sita no bange jaiga thara bange autonomous council under section A B C section no kuan bange. Chini yang aku chini aku adon dam si no wiki ni tu mansi. Lalu bang son si clear nahi bukan than kapa jini ek nombor abang ke menjadi kataran ni kaya kan ni pirano pun besar lo nahi lo eglong ceng lo betul eglong ceng lo aku kacini lo ben aku non ni kesar udah bang si aku dah ahem bang si aku cingki jena aku kahon aku ke sebang tu lo ke ni ngarong tu lo langsung lo lo dasi mu benda pulo non ala akai mo kan ke mang anason ke dasi kini an kabataan sidon lo kemang asong an kitunya me long liar na pentrim terang pe atau apa atau pentidu sila may panab jula nang may panab jula je tiai ka thap tem lo apen non nang li alang li son karbiang long council long siem pamaning tumma la solam nang li karbiang long arat pantat kama la pek ang tan ke doar akar bitu makan non nang itu ge da karbiang long kan tan nang kok le solam ning nang kok lo la pen alang li jong si karbiang long siem mandat putan nang li tumta ini ake joy bandui ma la solam nang rat pantat la bangke no hala su ke klem kang huda pen sini nang li bana kar dul he alang li da muka pulis ada sekretari yang bawa mahut nang tu panang rab lo asal nak sunitpur pulau sunapur lo nang tu kantor borbal alangi non rab aja kong je rab aja kong lo tang te election ke job pen vote job pen CM council ang pangitan penang itu ini akhirnya belum ma laki harus ada kadang lo teh ke lasoro bangke nilining tete sida kabisas ko bang lagi ni sonson ni ko ke dingi te ko bang sida kabisas te pik ni lagi apa na yung CCM man lo ko dan ko la autonomous council situ la so arona to pen claim back di claim back ko chin back ko la bangke ni ke ning te no langsung lo lasi non ke ni ke nona CM dia mana bangki putar dalam klaim ko ni pik lo sida la nona CM atung klaim aki penta aku anso se mixo la langsung se meji kar bitum jing thori non ni me ulu he non atung da me pik lo na non CM atung da ko me pik lo na ini ngarom pik lo na da harong ta ke dam be ra ke ege som pendang lo ka chi ki lo ka chari pendang lo ka ani silang lo doktorat lo ta bang pokya bra so tu man ya non atung me tem sita sar jai ka thar jong si man lo ta anso se aku me thula pani te lo silam lo
non nang itu man ke angtan lo lapen nang karbiang lo marat an nakacing tu teklong lo karbiet tu mo peli tum ta teklong karbiet tu non ta hem patta ave len patta ave lapen border lo ngido karbian di sini tum dam lo arong dam lo lapen isilam nang lihanang ituningri lapen nang karzurat pana pacini pana lihan isilam na rula karbiang long vote ke jok pensi nilitum karbiang long rade siem ka paman lo paman lo sita hala vote jok ve itu pini arienta len patta ve sakuri ve hem ke mi kupie polo nalitam teng lo la tan la duk pik itu si itu 19% ke nonanta BPL side la BPL bulatang de proper la below proper land lo kedi hidung lo kedi doridro hima lal kedi rekan gitu asal kupi pola tu kira kira ahok lo rong tu ke aku ni kita hati kena tu kita me adum rong ini me la imu ke bang betum bini arong sini ke dam mati di teklong lo sita ni ke teklong sita me no nampak ke CM dan EM tu kau yang ke lapan cok cip dam itu dam di ate hadap rong asar ko botum de pen areng asar ko senior citizen ko rong asar de what many of the senior citizen and who's do duties and responsibilities hadap rong asar tu mang hai areng asar tu mang hai pen areng thek lo ka chali tu mang hai haladak la hoya tu man son ji bopan age the long em long cm tu mang long hai la son than nam de alis lipi de dam de ko sar tu da krem dikte de amahal tu mai ni ke sar ko than tu ngai la pan su di tung ti ati krem nam de da ho ati da rong asor cm em tu mang lo hoi alis pon su dam mai mati dam de no la ke ne satro hon tha ta pani ni to asong tu mang de la me thang ali pen ano ma si dung so sita rong asor la hoi ke chok si ke thek ke tu mang ka pa te bi ka pa be pa di jok ta krem mang bi klem tadi la so po si non ke di ni ding ni tang lo ko aleng sa lo pote ma muhet bu ma di jeso na guri kap ko yar dai to ko to do ki ko si non na ke the ko so mar to manan ke nang tu ma ma non ka aleng sa ra na hok to aleng la ma na di di si non la amu ko bang bi ben dang lo ka de la si non na bang ko un pha ko no thong ko thon ko rai ba ko thura ain proyog ko le te ki niyontron ko ra ko hai apo non bang non na itu malong non sara long lo pini ke la Karbi festival sunang parju areng sarang nuta polong nila holong nang tum nang karju pera ko ni dekat cining jelong bangke ni ngarong piklo ni sam apo no di tu ngama tha an ke no la tu ngama tha an ko ke chun wek chun po longri pen tiring ben anam era po ko sini ke long